Naimbag nga aldaw yu, tatagarod kit mga kami iti pinakbet ken binek. O diba guys, balance meal yan. So isuday tagarod atay pinakbet nga naluto. Awan ti bagoong na atay guys ta. Pure nga gulay lang kasi bawal kinilakay ko iti bagoong. At saka adobo nga banek. O diba guys? Agkarasida kami ti banek guys. Orayan kami mamapan iti karayan. Kasi ado ti iti daading ko nga banek. O diba? Yummy yummy yummy. So, anapay nga rod your orayan tayo, mangan tayon! Smile! Smile! No. Oops. Kala ko gulay ang kakainin. Sa loyot pala. Wow,